kubli hilang dalam kita aslam thanru. Ani kapurula syai kali ro kami kali. Arya Kmen, saya boleh Kmen. Kamu lihat Jing Leit campaign sama tang kali ro. Yo, latep sibat dia sekali sakabelak. Di balai berko pemcino Skuti. Bila nang banyak? Ngalanang Jing sya banyak tang baka pisahkan. Ngampat dapra balik showroom ro. Showroom? Pihak Kmen, labat teman. Li persang nak bencin ada second hand kan? Second hand? Oh, okay ngah kuat. Ya tulang sampai kal. Hai kadan. Kiu menyelam. Warku sela Kmen. Nak bertajung pi dan nyelam nak kena RC. Kenapa penyu ke Skuti? Kadi kan ni kan? Bukan juga kebahagiaan. Nanti kena nak kuat. Tim setiap bentar Ali. Boleh ba? Kani kedai ka Star Two Wheelers Phila ban Thied lani phila ban exchange bat phila ro ban le da ka EMI bat kador hang ni kalong ka bajam ha ban tip khamnia phila ban kor hauni un number ubade un number try jong ki Skuti lani jong ki bike kani ka chaka kadan hang ni hapo maupat mau kneng kabade kasurok ba kabane Chanigram Hospital khnang ma pensyai susu kani kalanti kadai ka bawan na po H1 par ka office kalan phang ka diang but kathe sathe kadai kalanti ka bale Chanigram Hospital but ka parking na ka bata jong phi kinong Thied ru kalong ka papaka ba Sini siapa? Saya separang kewan Skuti ni kan lah. Terus bunga. Tiada apa tang macam pentemal yang kisah sisian. Bahkan ikat Star Two Wheelers keadaan hang ni hajan Nigram Hospital. Wan, pak sakili mapi kini ku Skuti baru itu badan hanya. Oh my god. Oh oi. Kubli superman. Sana wan hipi ngalak ketiak. Oh, hot tu kata Kmen esok.